spavaj mala moja, muzika dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak mala moja, onda odo plesa sam, a onda odo plesa sam. Budi se, svi te zovu, muzika se čuje, zaigrajmo skupa cijelo držno truje. Tata slava, svuda je tamo, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još, trenutak duša moja, ona oda plesa sam, a ona oda plesa sam. To je mala moja rock and roll, došli! Jako! Феномен е тој било дугме. Тоа е некој социолошки феномен, затоа што ден денес кога вие ќе разговарате на овие простори, било дугме, празно место, па се друго. Кој феномен беше тој? Социолошки феномен е тоа? U svakom slučaju, prvo je taj čudni splet okolnosti. Да расчистам само една дилема. Многу во јавноста се говори како ова. Биело дугме, Здравко Чолиш, Лепа Брена беа државни проекти кои што мораше да постојат во таа Југославија за да има каде младината да го истура својот гнев. Дали е вистина тоа? Ne. 84-та си одите од Биело дугме. Da. Зошто? U biti je bilo više razloga. Prvi, možda je najosnovniji razlog je bio neslaganje. Naše u tom trenutku novo nastalo neslaganje između mene i Gorana. Drugi ljudi u bendu nisu bili, da kažem, u važnoj poziciji u kojem bi se pitali da li nešto da ili ne. Ali Goran i ja smo se u jednom trenutku razišli po pitanju razumijevanja puno stvari, ali nažalost nisu to bile glazbena pitanja. To su bili odnosi prema društvu, prema državi, prema stanju koje je nastupilo krajem 80-ih godina. Jednostavno se više nismo slagali. Pa što pravil Goran? I Goran je vjerojatno dobio savjet od posebno važnih ljudi, vjerojatno iz onog vremena iz kojeg se sa mnom nije moglo vladat, a on je nekako malo valjda pristao da je u toj nekoj liniji koja je suprotno od mene. Ja sam mislio da sam bezopasan i nisam razumio zašto sam zasmetao u jednom trenutku. A to Goran najbolje zna, ako se uopće više sjeća. Meni je jednom u razgovoru rekao da se uopće ne sjeća da sam ja na taj način izašao iz Bijelog dugme, ali nebitno. Ali važniji razlog je bio što sam ja u godinu, dvije zadnjih vremena, 82. i 3. Već počeo razmišljati o tome da moje vrijeme, obzirom na godište, pomalo curi. I da, ako dođe do toga da Bijelo dugme zbog nekih razloga propadne, bukvalno kažem, propadne, ja bi pritom ostao na ulici. Prvo zato što ja nisam autor. Ne znam kakve ja pjesme pravio. Da se spasim.
Drugo, znam ništa drugo pjevat. Znam ja otpjevat još nekog autora u životu. Zašto ja ne bi otpjevao neki cover? Zašto ne bi snimio Paul McCartneya Yesterday? Bolje sam ga pjevao nego pola pjevača koji su tu pjesmu nakon Paul McCartneya pjevali. I ta razmišljanja, što dalje sa mnom? Ja sam tada imao 39 godina. Ja? I moje razmišljanje je bilo šta će biti sa mnom? Sa 39 godina još nisam kuću sazidao, imao sam auto. Ali kuću nisam mogao sazidati. I shvatio sam da zapravo u muzici nisam radio ništa. Samo sam pjevao, donio zadovoljstvo nekima, autorima zaradio pare, ime nekim novinarima, sve sam zaradio, ali šta dalje? I ja sam te 2 godine, posljednje 2 godine u Dugmetu, malo reterirao. I onda se desila tako jedna prilika u kojoj poslije Sarajevske olimpijade zimske, da smo bili zajedno na nekim probama i ja sam iskazao svoje nepovjerenje prema odabiru stvari na koje je Goran želio pokazati zanimanje, pozornost, pri odabiru nekih svojih radova koji bi sadržavali neki novi LP program. Ma šta je želio Goran? Ja nisam, šta je želio? Želio se približiti ekipi koja će poslije biti, da kažem, ona koja čuva tradicije bivše Jugoslavije. Aha. A to ne bi bilo Bijelo dugme? Ne, to bi bilo nešto drugo. Aha. Ja to drugo nisam želio. To drugo. Ne branim ja ljude koji su na svijetu nacionalno pitanje uveli u svoj glazbeni program. Apsolutno. U2 su imali pjesmu Sunday Bloody Sunday, jel? Pjesma iz sukoba Irske i Engleske, jel? Born in USA, ne, Springsteen, isto jako angažiran. Svi su, Queen su koncerte počinjali sa engleskom himnom, sa američkom himnom, jel? Ja nisam smatrao da bi mi svoju ploču trebali počinjati sa himnom Hej Slovenija. I ako je došla ta ideja, ja sam iskazao nezadovoljstvo. I preko noći sam nestao. Presječeno. I onda sam rekao, dobro, nije svako zlo za zlo. Pa sam shvatio da ono o čemu sam razmišljao 2 godine, na što nisam mogao donijeti sam odluku. Goran je pomogao mi zato što smo se tako bezbolno razišli. Tako. Oni su išli svojim putem, znamo kako su išli, išli su do velikog uspjeha, do potpunog pada, do propasti, do nestanka Bijelog dugmeta. Bijelo dugme se obnavlja tek 30 godina poslije da bi slavilo 50 godina postojanja. Toga se pojavite, tako? Samo jedan put, to je bilo kad smo slavili 30 godina postojanja. Ali tad se slavim pod imenom Bijelo dugme koje već 10 godina ne postoji. Nego se kao okupljamo. Svi pjevači, svi svirači. To je sad opće jugoslovenska stvar. Aha. I ja onda iza toga sam shvatio da upadam u igru koju nisam htio biti. Ne iz mržnje, ne iz zloće. Nego nije to što sam htio pjevati. Ja hoću pjevati, ja po kafanama, to je mjesto na kojem pola zemaljske kugle svijeta provodi svaki dan. Dakle, više ljudi na svijetu provodi vrijeme u kafani nego kod kuće. Više piju rakije nego dijele poljupce. Ja sam htio tu jednu slobodu. Hoću i danas govorim o tome da je u čovječanstvu puno važniji zagrljaj nego bilo koja priča političkih stavova, ko je u pravu, ko nije u pravu i sve to. To su političke igre, ja nisam za to rođen. Nisam u tome mogu učestvovati. Ali u priči o tome šta meni treba i šta znam da mladima treba, to znam sigurno. To je zagrljaj. U New Yorku na Times Square-u vrlo često se da desiti da svaki 20 metara stoji po 1, 2, 3 djevojke koje zaustavljaju prolaznike, rašenje ruku i dijele zagrljaj. Nevjerovatno koliko ljudi u redu stoji da dobije zagrljaj. Bez dodira, bez poljubaca, bez nikakve druge mašte, osim dobiti zagrljaj. Tu toplinu osjetiti. Ja mislim da je to neka moja misija bila u životu i s tom misijom ja i stojim.
a i mravi gnjave me u travi. A ona ništa bi niti da je ptice bude, gdje su livade i mirišu trave i neba se plave. Ma srce moje ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. Živote gnjave, smrti gnjave, mrzim priče, šuplje glave i mudrace, uvijek iste face. A ona ništa bi niti gdje se ludo igra, da se izigra i da me ljubi kad ne vide drugi. A dušo moja ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. Денес било дугме. На хартија, кој е данас било дугме? Има Горан Бреговиќ има као право. Goran i Zoran. Затоа што Nije to o pravima, ne. To o pravima, to je neka advokatska podvala. Dakle, pet ljudi je bilo dugme i stvorilo. Тоа за како е Горан више било дугме него Желко. Тоа не могу разумети. Tako, to su neke osobne procjene, to su procjene vrlih novinara, to su procjene kritičara. Ja ne znam ni jednog više novinara, kritičara koji živi u mom vremenu. Ne znam ni jednog. Ili su pomrli ili sada pišu izvješća o nogometu ili sa protiv državnih skupova. Ko to piše o glazbi? Ko to danas kaže stojim iza toga što sam nekad rekao? Možda zaboravio, ne znam kako se svi zovu. I zato sam ih uvijek smatrao podosta nevažnima. Trenutno su mogli biti na pomoć, jer su radili ono bez čega ipak ne može. To je PR. Tako je. Htjeli ili ne, nekad za nagradu, uglavnom za nagradu, makar nagrada bila magnetofon ili put u London ili već ne znam šta, uvijek je bila nagrada i onda bi nam pisali lijepe priče, lijepe članke. Onda kada ne dobiju više to, onda priđu na drugi bend, od tog drugog benda dobivaju i tako. To je priča. Ne mogu me tužiti za tu priču. To je istina. Завршува приказната Evo, суд. samo sam htio reći. Htio ne htio, novinar je uvijek PR. Ali nema pravo izjavljivati, da svoje mišljenje i kategorizaciju. Pa nije on naučnik, nije on pisac, nije on akademik. Pa da kaže, jest, Bebek zna pjevati. Ne, Bebek ne zna pjevati. Puno sudbina je propalo zato što su neki novinari križali ljude. Tako je. Tu ste upravo. A dužnost da bude PR Само што данас obave. Данас е бруталнiji to. Da, Danas puno je brutalnije. još brutalniji. Da. S tim što malo je bolje ovo što imamo društvene mreže, ko se njima zna dobro služiti, jer društvene mjere daju mogućnost da se, da kažem, demokratično ipak čuje isti broj glasova za i protiv, a ti se onda nasvom. Jer nešto, ako imaš puno onih dobrih glasova, prekšta se neke naljuti koji sjede kod će iz dosade pa rade unlajkove. Да. А завршува Било дугме. Живко Бебек се решава за соло кариера. Распадот на Југославија го дочекувате во Сарајево и тогаш доаѓате во Загреб, така? Pa da, negdje na početku zapravo tog sukoba koji je naravno tragičan za sve narode koji su živjeli pod tim imenom na ovom prostoru. Ja sam se preselio u Zagreb. Prema je prvotna namjera bila da odem što dalje od sukoba. Mislio sam da ću moći, kao i mnogi kolege, otići u Njemačku. Ali ja nisam bio u Umetu zaradio neka velika sredstva pa da se osiguram financijski boravak u Njemačkoj. I shvatio sam da sam ja na ovim prostorima zvijezda. I ostajem sijet toliko da ipak imam pristojne prihode
za život. I Croatia Records, bivši Jugoton, koji je moja tvrtka od prvog dana kad sam napravio karijeru, pa evo i do danas, je tvrtka koja na određen način stoji iza mene, koja me razumije, koja puno stvari meni napravi, da kažem, redovno. Jel? I to je bila motivacija da ostanem živjeti u Hrvatskoj, u Zagrebu. Pa dobro, кога се спомени името на Желко Бебек е, како да кажем, институција, како сакате сватите го тоа. Знаете, вие сте на сцената како повеќе од половина век и имате силно влијание и на младината и на оние кои што доаѓаат генерации. A dobro, što više vrijeme prolazi, to mi se više ljudi sjeća po imenu i prezimenu i po tome da imam dobrih pjesama, lijepih pjesama i sve. Apsolutno, da. Ali velika je sreća kad ti je Bog dao priliku da doživiš 80 i da u ovom trenutku imam jednu opću podršku kompletnog svijeta koji me slušao i oni koji su se rodili naknadno, jel? U mladima. I to pravi moje veliko zadovoljstvo izborom zanimanja, načinom kojim sam odlučivao o svom zanimanju, načinom kojim izvodim i danas sve koncerte. I onda mogu reći da godi kad te zovu legendom i sve, ali pritom treba biti svjestan toga da u današnjem trenutku ima puno glazbenika koji su napravili velika putovanja svoja osobna i da glazba u svojoj demokratičnosti daje priliku svima da budu popularni, poznati, dobro zaposleni i onda više ne može doći do izražaja tvoj status kako je dolazio prije 50, 40, 30 godina. A ja imam to zadovoljstvo da imam lijepu svoju osobnu povijest, a da i danas postojim kao neko koga se iščekuje šta je snimio novo i kad će izaći. Па ние ве пратиме. Da. Бебек е Бебек, ние ве пратиме. Значи јас практично ве следам и по Биело дугме и како оди таа кариера, со тоа што вие кога ја почнувате, условно кажано, соло кариерата, тогаш па фаќа еден бранд на таков кичерај кој што не знам како вие го доживувавте, како успеавте да поминете низ сето тоа. И вие како велите, па чуј, поплава е, кога е поплава, водата носи се и сечка. Da. Така, To treba ti realno zapravo. но тоа се тешки времиња беа тоа. Pa Говорам recimo, 91, 2, 3, значи, еве, па до 99 како сакате. recimo da kao, ajmo nazvati ovo umjetnošću. Premda ja to odvajam, ovo je rock and roll. Добро. Pa koliko je umjetnosti nek traže oni koji izučavaju količinu umjetnosti u rock and rollu. Ali moram reći da se na toliko načina muzika raslojila, da je dala mogućnost da svi pjevaju, da se svi vesele, da svi žive i rade i zarađuju toga. Možemo gledati kroz prste nekome, a ne možemo zatvarati oči pred realnim stvarima zbog kojih ne postoje danas veličine kakve su postojale nekad. Ni u svijetu ne postoje nikakvi novi Beatlesi, nikakvi novi Stonesi, nikakvi novi Cepelini. Tu i tamo se pojavi neka Taylor Swift, Окей. kao što je bila Madonna, kao što je bila Cher. Neko Adele, ne znam, Coldplay, ali... I samo se spuste. Tako je. Glavne priče su poznate. I na ovom prostoru, koji je naravno jezički bio određen najprije, jer i Slovenci nas razumiju i Makedonci nas razumiju. I ja razumijem Makedonci i Slovenci. Tako je. Dakle, jedan jezik koji je razumljiv, držao je ove prostore u jednom stanju u kojem su nastali i Bijelo dugme, i Čorba, i Lebi Sol, i Parni Valja, kazalište i sve. Ali to su veličine
sve nastave nakon Bijelog dugme. Moram да ве прашам, Evo, дали ja uživam u tome što sam ja stvarao Bijelo dugme od prvog dana i ja sam svoju priču zaustavio 10 godina nakon i otvorio novu priču koja se zove Željko Bebek. И не ли ви е криво што вие го создадовте Биело дугме и на крај го оставивте така? Da. Зашто не сте узели Биело дугме стварно? Prvo sam bio odlučio da ne bih više htio biti pjevač benda. Аха, U vlasništvu benda. Tako je. Jer onda se ja pitam za svoju budućnost i sadašnjost i za trenutno stanje, moram se pitati sve 4 čovjeka. Jesu li raspoloženi? Ili mi se sviđa? Ili bi oni ovo? Ili bi oni ono? Kao solista moram samo zaraditi dovoljno para da platim glazbenike koji će me pratiti kad kažem putujemo u Sofiju, putujemo u Melbourne, putujemo u Tuzlu. Ne pričaju ništa. Svoje instrumente u kombi i na koncert. To možeš kad si solist. To ne možeš s bendom. Bend uvijek ima svoju filozofiju s kojom kao masa se kreće. Аха. Ja to više nisam želio. 2 godine sam razmišljao o tome kako, šta sa sobom napraviti da mogu dalje. 2 zadnje godine mi nismo radili jer Goran bio u vojski. On kad je u vojski, ne radi bend. Ne mogu ni ja raditi. On kaže, evo Bijelo dugme. Nije, ja sam Bebek. A dobro, nisi ti Bijelo dugme. Miruj, miruj, srce ti, suzo nemoj padati, palo inje po nama, vjetri hladni s Dunava. Miruj, miruj, zalud je, jer nas ona ne čuje, kog je sada opila žuta ruža s Dunava. Neću zoru prespavati, neću dragu prežaliti, neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava. Miruj, miruj, zalud je, jer nas ona ne čuje, kog je sada opila žuta ruža s Dunava. Neću zoru prespavati, neću dragu prežaliti, neću, Samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava. neću zoru prespavati, neću dragu prežaliti, neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava.
nisam ja ništa bolje u životu mogao napraviti. Ali očito nisam napravio ništa toliko gore da ne uspijem. Znači, ne mogu se posavjetovati kako bi bilo bolje jer ne bih imao neuspjeha. Jer svakih ima. Odlazak iz Biodugmeta je na puno načina neuspjeh. Jer nisam uspio zadržati da Biodugme ima važnost Rolling Stonesa.